لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أمها لوبتي أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ilahu mai kurwafa dwasware ade hajju mahuge furtama dihage dwasta edwastahuge sawaba darma algonmen hasil kurma fahuga adem fadang Allah subhanahu wa ta'ala edwastahuge terega emme bodan khasa kurwafa edwas आदि अरफा दुवस हज महुगे नुवन दुवस एदुवहु हज वेरी हज्जुगे एम्मे मुहिमु आदि मनासिक कमुगावा अरफात बिमुगा हुरुम आदि निम्माल मफहुगा आदि मफदा हज कुरुमुगे फुर्सत लिफा नुवा आदि मुस्लिमु एदुवहुगा मजवेरी वेगिंवा रोदइन हिफुम Allah subhanahu wa ta'ala sunne korwa sunnate gotugalawwa adem fadang edwohuge roda hifma fahuga e doha fahuga dein algonmen edwohuge irosma fahuga mi baddal korani algonmenna mi baddal kuri mativeri wegemwa dostaka alwadaw ke Allah subhanahu wa ta'ala hajju moge furtama dihage terega furtama diheki mi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga lobwet wegemwa dost warekam gawani lawaf dostake kamga lawwa adem fadang edust hoge terega sawaba dharma Allah subhanahu wa ta'ala itur ko debba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna irshad debba fe edust hoge terega algon men hi amal kurum mihas gina kurma miya pure waki mativeri miyawring Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka adi lobbetikam bodwegemwa duwastake naanakamuga bayan korawafi ehinkamu mi duwasta Allah subhanahu wa ta'ala mi may korebevi duwastakan algonmen alwada kiunge duwasewani ais jehis ade hajju mahuge nuwana duwas eduwahan algonmen ir osma fahuga den algonmen baddal korani algonmen nang edevvi matveri ni'matataka algonmen shukur veri wadu haka edwas algonmen ir warang annani adi eid duwas algonmen na wara muhimu zikurae wara muhimu handan tak algonmen nang akoddem ehdanaki ei adi nabiyunge adi bafakal kamuga adi mashhur wafawa adi Ibrahim alayhi salam ekaleege faanuge darikalum adi zabah kurawati ekale faanu huwa fen fuluga feni wada gennavi dos ekan kurmattaka ekaleege faanu nukum wada gennavi dos ekamuge matveri zikra alukonmen handan an kurawa dos nikam visnawalawa Ibrahim alayhi salam ekaleege faanan huwa fen fuluga feni wada mi gannawani ekaleege faanuge lobweti darikalum Ismail alayhi salam ad qurban korowa manzar ekam huwa fen ko feni wada gannawani ekaleege faanu intihaya lobi fulu wada gannawa adi khudu Ibrahim alayhi salam ekama mi mashwara mi korwani ekaleege faanuge darikalunna timan kaleege faana huwa fen fuluga feni wada gen fiye darikalum zabah korwani ko Allah qurban korwani ko him wekamuge mashwara me sawani ki keto sahabit kama ki hunnevi darikalum mi bayan korwani ya abati fal ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin bappa yang amur kurewun kantatta bappa kurupash
Allah iradu kurabeviya bappeya fennane timanne kimi kittirin kamugawani kittirin kamugawati kittiri mi kamugawati bappeya ngade fenigendan ehin kamnikam isnawalava mara mi usheleni qurban kurani Allah subhanahu wa ta'ala amuren atwijj kamgawanama algon menna mi hadisa algon menna dehe ko demme muhimmu matir filawala kiyei Allah amur algon menna atwijj kamgawan algon men kiyamangatu ali algon menge amilla nafsa amilla idun taka darinna abinna ma befanna mi uriha farataka buren bes bodan algon men iskoranje farat kiyei Allah subhanahu wa ta'ala amur algon men tamfiz kuru ikan algon menna dehe wi ko deni darikalum ad qurban kurubawati आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वडागत आज कलेफान के दरिकल न मशवरा में कुर्बानी दरि फुलाए बप्ते ने फन वडा गन्नवे दरि फुलु ज़बह कुर्बानी को ज़बह कुर्मा की कोबा तो वलियकुम फदैचकुम खारुग जस्साफा मराद निकम इसनवा दवा इस्माइल अलैहिस्सलाम कोन जवाब तो में देववानी मतिवेरी नबी बे कलेगे मतिवेरी दरिकले बप्पाय बप्पाय अमूर को कंत कुराश तिमंग इराद कुरविया केत्तरी वाण मेतिक इंकार नुकुरबवा कियमंतरी वडागते कीवे तोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला अमूर फुकम गवाच एकम इंकार नुकुरवेनेति हकीकी मुमिनुन कियई इफद बैकम अलगोड मेन्न नमूना गोतुगा मी बनी बयान को देवाफ एंको मी मतिवेरी नमूना मी मतिवेरी इब्रे अलगोड मेन्न मी अंगादरी एदुवा अलगोड मेन अलिवेदे मुमन्न हिदुगा एंकम एदुवा अलगोड मेन कुरंजे खांदतकेंगे बबे आदे हज मोहगे दिहवन दुवस आदे ईद दुवस आदे यौमुन नहर के गोतुगा मशहूर वफावा दुवस एदुवा अलगोड मेन एम्मे मुहिम कमे दे कमकी आदिम फतांग अलगोड मेन ईद दुवस फशागे अलगोड मेन अन्न कमकी एई एम्मे मुहिमो अलुकम कमगावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला शुक्र रुंगुतुं अलगोड मेन कोरा आज अलुकम आज ईद नमाज अलगोड मेन कुरु आदिम फतांग अलगोड मेन एदुगी तेरेगा से बाद हम हज महो फेशुनी सोरें अलगोड मेन तकबीर किउं सुन्ने बेगिन आसववे एंकम अलगोड मेन आज मी आज बाजार मती गया मगतक मती गया अलगोड मेन गे तेरे गया मसकत गोलेरुगा एदुस्तोगे तेरे अलगोड मेन तकबीर किउं मकी यई मुस्तहब बेगिन वाकमे आदिम फतांग तकबीर किउं मुगा अलगोड मेन आज अडु फुलुं वैसे मुस्तहब बेगिन वाकमे एगोतुं सहाबी बेकलुं एबेकलुं आज बाजार मती गया आज फना मगतक मतीगा एबे कउं तकबीर के अडू आज मगतका आज फना बाजार तंग आज गुमाला अफवाकं अलगोड मेन्ना साबित आसवे एंकम तकबीर के अडू उफुल मकी यई मुस्तहब वेगेंवा कमे गोतुगा आसवे एंकम एदु हुगा वे अलगोड मेन्ना कुरवेने कमेंगे एदु हुगा अलगोड मेन तकबीर कियमुंगेंदियो कुरिन देन्ने फला हज मस फिशुमाय कीगा तकबीर आम गोतेगा फिशिंग अल्लाने अलगोड में मगतक मती गया अलगोड में बाजार मती गया गे तेरे गया मसकतुगे मैदान गया मिउरिहा कमे अलगोड में मुलेरुगा अलगोड में न मुस्तहब वेगेम वा कमे तकबीर क्यों खास गोतेगा मिस्कित होगा तकबीर क्यों फिशगे मियन्ननी हज दुवस आज अरफात दोगे फतिस नमाज दोगे फहुम फिशगे मियन्ननी फिशगे एंकम एगे तेरेगा ईद दोगे तेरेगा वस तकबीर क्यों गिन करूंगे मुस्तहब वेगेम वा कमे एंकम अलगोड में ईद नमाज तैयार मटका ईद नमाज तैयार मुगतु अलगोड में हुकुर नमाज तैयार वा एम्मे हा कमे अलगोड में एदु होगा कुरु मुस्तहब वेगेम वे एगे तेरेगा आजे अलगोड में हुकुर नमाज हिना गन्ना फदा हम फदा ईद नमाज बस अलगोड में हिन मी आज हिना गतुमकी यई मुस्तहब वेगेम वा कमे आजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बेकलुं तेरे अब्दुल्लाह बिन उमर आज एनु बस एहन हेन सहाबी बेकलुं ए बेकलुं आज ईद नमाज नुक वडागतुम कुरीगा ईद नमाज तैयार वडागतुम मतुम आज बेकलुं आज हिना गन्न कमुगा आसफे एहन कमुं हिना गन्न इरुगा मियन्ननी आज नियता एकीगा माने हिना गतुम के नियतुगा मुळि गया फेंगळाला मुळि गया फेंजस्सालु नुवता एमे मोळु इतुरुगे मा गोदकी येई आज नियता एकीगा वुदू कुरुम फहुगा दे मुळिगागा फेंजस्सालु एगे तेरेगा कनाकिबा इस्कुरुमाकी एंका मिगतुग मति हिनागतु मी मुस्तहब वेगे वाकमे
den ek fawga miyannani eduhuga zinatiru mugutun rangalu riti feirandu ade Umar radiyallahu an effaharega Rasul sallallahu alaihi wasallam ade fashuwi feirame ekale faanu ballawa ganne Umar radiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam fashuwi feirame ekale faanu ballawa ganne e fashuwi feirame agen Rasul sallallahu alaihi wasallam arihan ais ade Umar radiyallahu an dannawani e Allah rasulay Eid duwastahuga ya adiyan fadan wafututa anna hiduga efada adi wafutaka istiqbal qura hiduga kalege faanu mi hedun kol turu kurevun war riveti wane ehindo Rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwani ki keto ekale fan hadith fu korwani tiya feirama ki ei evves heokam dibigen nuwa mi ismihullah adi hedu mekkam ei ki betoy ei fashui feirama ka wat mane firihenunna fashui feiranu haram wegen wati Rasul sallallahu alaihi wasallam inkar kurbebi ehdun kolda sawbaki fashui feiramal wati ehenna mois eid duwahuga khas gotegga khas hidume adi riweti um gotun numaki yei adi kale fan mani iqrar kurwaf khudda kamekkam mani bayan ko dewaf khud Umar radiyallahu anhu mani ekamang hibbar debba Rasul sallallahu alaihi wasallam hedun kolen khas hedun kolen ballawagen Rasul sallallahu alaihi wasallam ehdun kol mani ad arwaf ehinka malgon menna enge midani eid duwahuga eid namaz zinat tirumuge terega algon men gatugoi riveti hedumel lumaki yei mustahab wegen wa kame adi yam fada Rasul sallallahu alaihi wasallam eid namaz sha adi yam fada hukur namadan khassa hedun kolenge kalege faanu bawa kam gaves mi adi riwayat huga asfe ehinka malgon men riveti hedun lungei adi duwahuga mustahab wegen wa kame adi yam fada eduwahuga algon men huwadulun ei wes mustahab wegen wa kame adem fadang ege tere algon men niyafata kenduma adem fadang algon menge boluge istashta riveti kuruma mi emme ha zinat tirumuge terega himene huriha kame mi zinat tirumuge terega shamil wegen dan adem fadang ege fahuga algon men denungan je kamakimi algon men firihem befulun mi jeheni mi fadan zinat tirumum ade mirostowa huwaduluma adem fadan zinat tirikam faal kurmugutun riveti hedullum mige terega mi annani enna bas miya khilafan anghem befulum mi jeheni zinat tirikam faal nukuram sawbaki ei eid namadan anne induga e zinat tirikam faal kurmaki ekambadunna puddawegen wa kamekamuga nuwati e Allah subhanahu wa ta'ala ekabadunna aamugotegga wes mukhatab kurwafe wala yubdina zinatahunna adi kabalunge zinaterikam faal nukura hushkame enkamu ekabalunna oti zinaterikam faal nukuru adi fadan huwadu lakamuga wana mois fiturigen dafada adi was dowum adi tankole barugada was dawafada adi huwadu dan adi nulum ei ekabalunna edu gaswa zinaterum godum aswa kamaki enkam ekabal zinatirwa mijeheni zinatirikam faal kurmen nati adem fadan huwandu lumuga wasfeturigen dafada mi adi huwandu adi not sent fada chei beenun nukurum adi asfman adem fadan de meg fawga miyanani eid namaz diyumuga Rasul sallallahu alaihi wasallam eid namaz ekalefan wada gannawani hinga wafakamuga aswe en mois sawariyega diumaki ye besadega manavegen wa kamennu sawariga diumwasei uddavegen wa kamen ehen namois Rasul sallallahu alaihi wasallam ekalefan bodan ikhtiyar korwa fa godaki ye ade hinga wafa eid namaz korwe madana ade wadagatu enkamu hinga wa fadagene we be kalun emme molu turuwe men wa godaki be fulun ade hinga wa fadagatu ade em fada sawariga sakal notakar fada chegga diumwasei besadega mana wegen wa adi kamennu demirne ek famen eid namaz kurum emme mustahab wegen wani adi madanegga algon menna Rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban asfa eki riwayat tahuga khulafa rashidun ge zamanuga algon balal kam gawena se be kalun ki ban mes asfani eid namaz madanegga kurum nikam visnawalava mikam algon menna mikamuge muhimmu kan algon men engenda kamaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge miski kola behe gotun ekale faan hadith fu korwa fani salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin
فيما سواه إلا المسجد الحرام مسجد الحرام فيوا مسكتك نماز كرمون إن هاس نمازك ثوابا درم لبيني හිමං කලේ ෆාන මි මිස්කිතුන්නේ මානේ කි මිස්කිතුගා නමාද කොෆි මියක ඉන්හාස් නමාද කුරියා සවාබා දරුම දිබිකෙන් අන්නානේ මිවද මජබරිකන් එකලේ ෆාන බයාන් කරෙවි බයාන් කරෙවුමා එක්වස් එකලේ ෆාන ඊදු නමාද එකලේ ෆාන නිකුම වඩා මිනග මි ආද එකලේ ෆාන ආද මිනකුම වඩා ගන්නවනි ආද මෑදානක කුස් බිමක එහෙක මොල්ගොඩ මෙන්න දෙහ කොද්දේ එබා කුස් මෑදානෙක ඊදු නමාද කුරුම්ගේ මුහිමුක එපද මෑදානෙන් ඔගොල් මෙන් ඊදු නමාද කුරුමුගා ඔගොල් මෙ ඉක්තියාර කුරුමුගේ මුහිමුක ඔගොල් මෙන්න දෙහ කොද්ද එහෙන් ගමු වාරෙ හුම් ෆද අජෙන් ෆදන් එනුම් වෙස් එපද ශරඋයි උසුරකා එකු මෙනුවි මිස්කිතුගා ඊදු නමාද කුරුන්ගේ රංගලු වෙගෙන් වා ගොතෙන්නු ඒක බදලුගා මුස්තහබ් වෙගෙන් වා ගොතකි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහුන්නා එකලේ ෆානුගේ මතිවේරි ඛුලෆා රාෂිදුන්ගේ කිබෑනා එබේබේ කලුන් කිබෑන් අල්ගොණ මෙන්න ආස්වාවා මිසාලකීයි මෑදානෙග්ගා අදි හුස් බිමෙග්ගා කෂ්මි ආදි ඊදු නමාදු කුරු එංගමු ඊදු නමාදු කුරු අල්ගොණ මෙන්න මුස්තහබ් ෆාවනි එෆතනෙග ඊදු නමාදන් අල්ගොණ මෙන් දියුම කීයි වර මුහිමු කමේ බයින් ඉල්මරින් දෙක වඩා ගන්නවා ගොතුගා ඊදු නමාද දියුම කීයි ෆාරුදු අයිනෙක්කමුගා වාජිබ් වෙගෙන් වා කමෙක්කමුගා ඉල්මරින් බයන් කරවාෆ නිකම් විස්නවාලවා ilmurin kitene bayin ilmurin bayan korwani ei wajib kam ekkamuga algon me idu namaz nukutuma ei hukuru namada ala kiubu mofahuga ajem fada rasul sallallahu alaihi wasallam ebobe angin kambalun ege terega haidu werinna nifas werinna mi emmeha zuwan angin kudin ami uriha emmenna bese ebobe amur korwafa ade ඊදුගේ මෑදාන නුකුම මේ අද නුකුතුමා එංගමු එම් වෙජ් කමුගා වානම අලුගොන් මෙන් ෆිරිහෙම් බේ ෆුන්නන් ખાસ ගොතෙග්ගා ඊදු නමාද නුකුතුමා කීයි ඒ වරම් බස් ඉතුරා එකම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බාර් අලුවා ෆාකමේ අදියම් ෆදාන් අලුගොන් මෙන් එකම් ඒ වරම් බොඩක් අලුගොන් මෙන් ඒ අමුරු අලුගොන් මෙන්ගේ මච්චන් අන්නානේ කමේ එංගමු අලුගොන් මෙන් මේ ඊදු නමාද දියුම කීයි වර මුහිම් කමේ කුින්දනේ ෆදා බයින් ඉල්මරිගේ වාජිබෙ ගොතුගා එබේ කලුම් බයන් කර වාෆ හමෙ ෆදා මියා එකීගා අංගින් කබලුම් ખાસ ගොතෙග්ගා එකබලුම් වෙස් ඊදු නමාද නුකුතුමා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි ආද අමුර් කර වාෆා ආද උම්මු අතියා රදියල්ලාහු අන්හා ගිබන් ආස්ෆවා රිවායත් එක්ගාවේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමම් බේ කබලුන් අමුර් කර ගොවේ හයිද් වෙරින්නා නිෆාස් වෙරින්නා අදියන් ෆදාන් එනුම් වෙස් කෑවරි නුකොත්තිබේ අංගින් කුදින්න ආදි දතුවේ අංගින් කුදින් එකුදින් වෙස් ඊදු නමාදු කුරා මෑදාන නිරුම එහෙනමස් හයිද් වෙරින්නා නිෆාස් වෙරි ඊදු නමාදුගේ බෑවරියෙන් නුවානේ එහෙන්නම වෙස් ඛුතුබා අඩුවේ හුමා මුස්ලිමුන්ගේ දුආගා එකඹලුම් බෑවරි වානේ එහෙන්ගමු ඒ බෑවරි උමට්ටක ඒ මෑදාන දියුම කීයේ මුහිමු කමේ අදියන් ෆදා නිකම් විස්නමා ලබා ඊදු නමාද නුකුන්නානේ හෙදුමෙන් නෙන් අංහෙම් බේකඹලුන් නබස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවාෆනි හෙදුමෙන් ඔයි අංහෙම් බේකඹලේ ගතුම් හෙදුමෙ ගෙනස්කෙම් වියස් නුකුන්නේවම හෙදුමෙන් නැතිච්ච කමුගාමාන හෙදුමෙ ගෙනස්කෙම් වෙස් ඊදුගේ මෑදාන නුකුතුමා නිකම් විස්නමා ලබා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අංහින් කබලුන් නබස් බාර වලුබවා මින්බර් නමාදු නුකුරබේ බේකඹලුන් හයිද් වෙරින්නා නිෆාස් වෙරින්නා මිෆදා බේකඹලුන් නබස් මියංගවනි ඊදුගේ මෑදාන නුකුතුමා අදින් ෆදා හෙදුමෙ ලාන හෙදුමෙ නෙබ්බේ කඹලුන් නබස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද් දෙවවනි එහෙම් බේකඹලේ ගතුම් හෙදුමෙ ගෙනස්කෙන්නම වෙස් ඒ මෑදාන නුකුතුමා එංගම ඊදු නමාද නුකුතුම කිමි වරබ්බඩ බාරවල වාෆාක මේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආද ඊදු නමාදුගේ තෙරේගා මියන්නනි අල්ගොඩ මෙන් ඊදුනු ආද මේ මෑදානගේ කුරා හිදුගා කොම්මෙන් ආද මස්ජිද් සුන්නෙන් අල්ගොඩ මෙන් කුරා කන් නුජෙහෙනේ ei ad maidane kura kamuga wanama enos miskite kura kamuga wanama miskituge sunnai ad masjid sunnai kuran jehene maidane kura kamuga wanama magos ishini ma hisabam ad nimuni ebe sadega khas gotega masjid sunnatu gen gotuga baki khas sunnate kura kanu jehene idu namaduge me furta miyanani me idu namadu kurum ege terega me furtama imam miha
mi ade Allahu akbar kiyum fawga ade hashamban takbiru ge itura ade hay takbiru kiyum mi annani eya ekiga den ege fawga em faw takbira fawga den suratul fatiha fawga kirit qur'an minbar kiyum ege terega rasul sallallahu alaihi wasallam ki ben khas ko aswe furta marakato ge terega suratul a'la al sabbih isma rabbikal a'la mi sura kiwi kan sabit we aswe den ham hen namate ke segota hama erako kurma fahuga den adi devana rakoto teduma fahuga adi fast takbiru kiyani fast takbira fawgem fahu takbira fahuga suratul fatiha ya fahuga suratul ghashiya rasul sallallahu alaihi wasallam kiu bikan sabit we ajem fadan enum we surate nota enum we ayate kiuma kiyei sunne begemba kame migen takbir ek olulu kamuga vi namai sebbe salega alum e takbir tan alum genna kan nuchene namaz sahawane mi takbir tahkiyei mustahab begemba takbir tak kamuga wati handane tijin imam mihaya e takbir madwi kamuga vi namai no takbiren iturvi kamuga vi namai ebbe salega i masalen nun eki hama namadu furi hama begen dan den ek fahuga ade eid namaz fahuga adi imam miha adi khutuba dirma kiyei mustahab wegen wa kame he kan kam gowalo ei mustahab wegen wa kame den ek faw eid namaz faw mi annani adi udhiya katilun ei em mustahab wegen wa kan ei fitru ida khilafa eid namaz anne ruga em mustahab wegen wa godaki evvesechen nuka aun ei mustahab wegen wa goy enu fitru eiduga mustahab wegen wa godaki ei ecche kagen aun ege tere khas gotega adi kaduru adi unahiriko keonge mustahab wegen wa kame enam salha idu duhoga mustahab wegen mani idu namadan evseche nuka ais udhiya katlu mafag udhiya adi ka mi adi ke kuma fawga adi udhiya keonge mustahab wegen wa gotegi ehna mois miha kanje jihadate ganoda banha vej kamga wanama idu namadu kurin keonge se evsadega masale nun eki hama kaagen wes idu namada ngoma kiyei e bisadega masala oy kamen no eki ei hudda begen wa kamen idu namad fawga udhiya katilum adi udhiya katiluma behe gotum itur ma'lumat algon mege silsila darus ge terega den oy darus ga khas gotega mi mawduan adi alwegen annane udhiya gotuga katilive takeccha udhiya katiluma rasul sallallahu alaihi wasallam adi irshad wa fa al minbara behe gotum ehen kamu eid duho korebe eme muhimmu ekkamen ei adi udhiya katilu adem fadan eid duho ga algon menna mustahab wegen wa kam eid duha jehige miyanna 11 12 13 mitin duho ga algon men ka boyulu adem fadan rasul sallallahu alaihi wasallam algon menna ei dosta angawa fani ayyam aklim wa shurbin ei dosta ki ei algon men ka boyulu ei dosta ki goduga eid duha jehige miyanna 11 12 13 mitin duwas ayyam tashriq gotin duwas mi algon men kaabo ude do gotuga ehin kamu mitin mi eid duha roda hisma kiyei uddabegen ma kamenno adien fadan yaaki 11 12 13 mitin duha roda hisma kiyei makruh begen ma kame roda hisma buren mustahab begen wa godaki sunne begen wa godaki ei e dosto roda nuhifu 11 12 13 mitin duha roda nuhifu ei rasul sallallahu alaihi wasallam algon men irshad debwa afmani mi dosta ki mi algon men kaabo ude dosta ki gotuga algon ufa hasil qura dosta ki gotuga ehin kamu mi dosta algon men Allah subhanahu wa taala wa afmani algon men ufa faalugo algon men kaabo Allah subhanahu wa taala algon men debwa fa mativeri nimattakan algon men efada mativeri nimatten algon men handumako ilah shukuri wa mattaka ilah takbir ki mattaka enka ummid wasta huwa algon men aswani ilah takbir ki uma Allah subhanahu wa taala hudda qurba fa gotuge mati algon men ed wasta huwa algon men ufa hasil ko algon men tahniya ki uma mifada kanka id duhoga kurave aninga mi ade muhim ekkama kiye tahniya kiyum eka koneka ka badal wahiduga ufaveri kama akiga tahniya kiyum ege terega timage mi hunna emmeha muslimun ege terega shamil wegendan aden fadan tahniya kiya hiduga taqabbalallahu minna wa minkum nota eidun sa'idun nota mifnum bas mifada ibaratakum himene efada tahniya kiyum ei mustahab wegen wa kame
صحابي بيكلون عيد دوهوغا ابيكلون ابيكل كن ابيكل کا بدل واحدوغا تقبل الله منا ومنكم معنی کی الله سبحانه وتعالى تممنگی کباننا ادی تبامنگی کبان قبول کرواشی معنی کریفا واہیو کندت قبول کرواشی مفد عباراتک مباک می ادی بيكلون ابيكل ان ابيكل کا ادی تہنیا کی واف واکم ثابت وگیں آصف enko medu mustahab wegen wa kamen ei ufa faal kunuge terega eka koneka kalgon men tahniya kiyum algon men edu hoga tahniya kenje me muhim ekam ki kunin denne fada mi mativeri wegen wa dostake algon men rege darusga bayan wegen gos fahingajje mi dostoge mativeri ka allah subhanahu wa taala hadratuga mi dostoge lobetikam bodu wegen wa minwar enko mi devvevi mativeri ni'mata algon men kuraifa wa heu kandita ka mi doswaruga kuraifa wa heu kandita algon men ka koneka ka tahniya kiya mi fada doswarega heu kan algon men heu gotuga libuniti ekamattaka allah shukr weri takbir kiya tahmid kiya mikan kan kurmattaka allah subhanahu wa taala mi wani eid dos mi wani lawaf ehkam eid dohu eid dos algon men ufa faalko algon men heduma kiyei mustahab wegen wa kame algon men edu kaabo yolma kiyei mustahab wegen wa kame hagigatuga ehen dostawa algon men mitin dos eid duha adem ayyam tash 11 12 13 mi tin duha ekiga ehen dostawa algon men kaabo yolma kiyei ei algon men na mubah kame kudda kame algon men kaabo yolma kiyei eid duha mitin dos fiyawa ehen dostawa algon men kaabo yolma kiyei kudda kame این نماز عید دوها میتین دوس 11 12 13 میتین دوه کعبه علما کی ای مستحب کمه ای رسول صلی الله علیه وسلم من یلگون مننا ارشاد دواف می دوستا کی یلگون من کعبه علوی دوستا کی گدوگا ای می دوستا کعبه علما کی ای مستحب بگیم وا کمه این دوستا گئی خود کمه این نماز عید دوها میتین دوهوگا ای مستحب بگیم وا کمه دین یلگون من عید دوهوگا algon men idu faha kurarugo warabbodan algon misnalan je allah subhanahu wa taala algon menna mi id duas khas kodde bevi algon menna khas duhe gotuga levvevi eila shukuru erive eila go magan algon men ruju mattaka algon men mi id duwa algon men ufa faal kura iruga algon men warabbodan rakkat irwan jehene eila nahi kurwa fa kanta algon men durhelve kibawa algon me keterega gine faharan eid duwa mi marhaba kiyani eid duwas faalu kurun wat eid duwa gufa faalu kurun kamuga vege midani music show be mi ad bavige eid mi ad music show bavaf kamuga wanam eid ge gufa faalu kur kamu mi wani nuwata angem firiyen evvegen kulivartake kogge mi ad kulige evi saliga nu algon men edu salgon men balan jeen algon men ufa faal koran jeen enum salgon men haddege terege bawan jehen allah subhanahu wa taala iblis hale algon men naka uras naalu algon men ufa faal kora kash ufa faal koram vi algon men eid do allah subhanahu wa taala me levve vi salgon men ufa faal kora dohege gotuga enum salgon men na khandalu wa devwa fe haddu take e haddu ge terege algon men ufa faal koran algon men jehen ebesalega music show tan algon men beewuma efada kankam kharadu kuruma adi fadan angem firihem evve mix mi adi masunive tafaat kuliwarta kuluma efada kankam ki ebesalega huddavegen wa kamennu ei allah subhanahu wa taala algon men mi devve mativer niyamata hagigatu kufur verun kamuga vegen dan uredun kamuga vegen dan enkam algon men mifada allah subhanahu wa taala uredun himene kanta algon men durveli algon men kiba kuranje algon men efada kankaman kharadu kurmaki efasade go huddavegen wa kamenno algon men fene eba eid show beewu mattaka tafatu kumfuri takunna tafatu eki muassasatakum bodedi kharat takura manzar ekan kurmattaka tayyar wonda manzar etal lak lak rufiyai mi huddavegen wa kamenno algon men kharadu kuramvi ufa faalu kuramvi ayun namas hududu ki terega allah subhanahu wa taala russawa wodiga tumuge terega evesade allah subhanahu wa taala russawa wodigen nuwa kadatta music show taka ajema fadan angem firihem mixwe tafate kuliwartan evesade ge beunge huddavegen wa kamenno algon men kuliwar kulemvi ennamas bayan ko devwa fa allah subhanahu wa taala russawa wodigen wa gotuge matiga algon men kulemvi kuliwartan ibuguri bayan ko devwa Allah subhanahu russawa wodigen wa kuliwar kamga algon men kuliwar kulemvi rasul sallallahu alaihi wasallam ge
zamanuga sahabi be kalum eid duoge mi ade be kam ad kuliwar kolwa fe Aisha radhiyallahu anha kibam ekade mi ade kamana bayan korwa fe timan kamana rasul sallallahu alaihi wasallam ge fahib kuluga ade nukun wada gannome tiru ukuma ule kuliwar bedlawale umattaka sahabinge zamanuga tiru mane ki emme amasa kagatto tiru jeheni nuwada mi ade duni dani ukeni kuliware eid duoge hasako efada khasa mubarakta khasa kuliwarta ebe kan zaman go swani kur mi ad intizam korwa afani ebe kan mani efada kuliwarta wani kuluwa ehen namas kurindenne efada algon men Allah san ruswa wodigem wa gutu mati algon men efada kan ta kuranje ebe salega Allah subhanahu wa taala ge muda ila muridumuga algon men heda ko genne nuwane algon men Allah san ruswa wodigen nuwa kan ta ge do algon men ko genne nuwane algon men edu gala hedum wanjeheni Allah subhanahu ruswa wodigen wa hedumaka algon men edu algon men kuliwar wanjeheni Allah subhanahu wa taala ruswa wodigen wa fada kuliwaraka algon men edu kaichen algon men wanjeheni Allah subhanahu wa ruswa wodigen wa fada kaiche kamuga ei Allah subhanahu wa taala algon men edu khasa korebevi edu khasa korevi hiduga algon men wanjeheni ei lahuru wodigen wa gutuge matiga algon men edu heda kora bai kamuga enka mun duai ki Allah subhanahu wa taala algon menna hajju mahuge midwastaka adiyan fadang eid duwas Allah subhanahu wa taala ruswa wodigen wa gutuge matiga he amal takurmuga Allah subhanahu wa taala algon menge midwas algon men levevum mi adi midwas tang algon men levevum adiyan fadang algon menna he amal takurmuge tawfiq Allah subhanahu wa taala algon men lab mi adi algon men devwa adiyan fadang midwas tang algon men kura he amal tang Allah subhanahu wa taala hadratuga ade qabul webigem wa he amal takikumga ilah algon men ki banda wa bash adiyan fadang e maqbul ade amal takikumga ilah hadratuga labwa algon men ki he bas qabul kora bay kamga lawash adiyan fadang algon men mifada matiberi dostake badal koramu anna hiduga algon men mifada dostakum algon men ibrahim hasil ko algon men kurayfa wa fafataka tawbawe Allah subhanahu wa taala ga magar rujuwe algon men kurin kurayfa wa fafataka tawba uma ikiga efafat mi ade fada fafata kundurwe algon men ituru heu kandutaka algon men hibbarda efada heu kandutaka algon men masake kurmaki yei algon men mifada dosware algon men handan koranje algon men azum koranje kandutake dua ki Allah subhanahu wa taala algon menna hamiya ikiga baajveri hayataka fahuga baajveri hayatin algon menna adami baru korebevu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak al mulk